Tole galatoomi hundi dursa rabbiin nagaan jedhee bakka kana waan sanaatiif galatoomi. Kitaaba qabatee deemu waan taateef galatoomi asuma. Ani kitaaba si caala kitaaba kun dhalootaaf waa buusaan ta'e asumaaf kitaaba kana baay'ee nuuf daddabali dhaloonni boruuti akka raafamatu jedha. Itti aansee sodaa siif qabu gaafii akka siif qabu akka sodaa qabu booda fidee siif qabu amma siif qabu maal jennaan lubbuu rabbiin namni eeguu danda'u namni naggeessa jettee akka sodaatu barbaadu namni na jiraachisa akka itti barbaadu garuu haalli eegumsa geejjibaa fakkaatu tokko. Lammaffaa eegumsi sanaan dura ture ijoolleen kanaan dura turan eegumsi sanaan dura turan amma maalirra jira dhiyeessitu akka fakkeenyaatti filfamtee inni biraa hawaasni keenya ammatti rakkoo hawaasni keenya keessa jira akkuma beeka si kaasuu fi yaadde waan kana jedhamee hidhamanii keessa seeneera himachuu waan himatu malee addaatti himatudha ammatti boqonnaa irraa dhuftee deemaa kana keessatti chaalenjiiwwan jiran kana keessatti kophaa kee himoo nama wajjin baaf qabda wanti kana kaasee adda biyyaalotee ta'an adda nyaatamtotee ta'an jedhu galatoon ulfaatu waa kanuus jechuudha. Tole gaafii yaadaduu dheeressu yoo nan dubbatu beekaa koomadiidhaa baagadaati wallisaadhaa jedhanii dubbii jiran akkuma laaffisanii akkanaa jabeessu kuni atillee bira naa jabeessu. Hangaafii biyya kaleessaati walitti guddattee itti dhagahamtee itti qaroo keeyya taatee hayyuu keeyya taate Oromoo farasti jettee kaa'e. Amma immoo qilleensa Itoophiyaa hafarsu keessaa maaltu jijjiirame? Itoophiyaa haraa gaafii biyya lammataa haraa nagaraatiin qabsaawaa jirti. Nagayni beekanii biyya sana moo barsiisuuf deemu. Biyyi sana waan nagayaa dimookiraasii dhageessee hin beeku. Dhugaadha namni akka beeku nagayuma labsuu fi dimookiraasii walqixxummaan ilmi namaa akka wajjin jiraatu barsiisa. Ammoo wanti sun dimookiraasii hin beeku nagayaa hin barbaadanii Oromoon Affaar keessaa dukkaana tokko qabdu, Somaalee keessaa qabdu, Amaara keessaa qabdu, Tigraay keessaa ishee qabdu. Dachiin Ameerikaa taatee kan namni hundi keessa jiraatu Oromiyaa nuti nama jaalala sanuu ibsite as dhaabuddoo. Kanaaf nuti sooshaal inshuraansiitti uumuu dhabuu nuyi. Nuyi kanaaf kanaan jira. Fuudhatu dhaadu. Inda basi, keras. Akas, baiklah katanya boleh apa aja. Tole, wajib anjir cuba lagi di kalau usaha ada bersedia tu masih. Ada wajib segala biji sama umumnya berapa? Ada cara tu dia tak. Umat Oromo kerana bujang tu. Dia tak nama umumnya apa punya penawaran tiada nanti. Warna di semua Oromo bisa dapat dari itu. Lapsus juga manifesto kita benturau mata urfan. Toko segera itu Indonesia adalah awal bahasa dunia dari kan dari bahasa dari Indonesia. Jangan itu. Jual kena ni kena ni jalanna everti rumna ijab le beta ogu mati dapana jual ni jalanna arane ogu everti rumna ni kena everti hari kesu ni kena kala khambi isinu ki baat kara dana hare pitari rabbi ko bata kesu aur wo asta karana kuch bahut bisa dunia sakkarma ilmu najur jualma. Jadi apa? Ini berjual durante você não acompanha o rei de Papi como acompanha lá não é de o acompanha no Bolívia não já nem a receita carreira que já tinha bom a pessoa lá casa de acompanha Bolívia o ano no nível elevado vai como lama que logo de jama tudo do que namun bingung ayo dolo bekson jason agarté nosotros sebuah Winston dia kalani
asli dia gede cara dia kalau sekesati mulai kustani Tokuma Oromo Rati cara baca tuture Tokuma Oromo Rati dalam jadi Toku tahu malah tu sudah tersisi Federal Oromo kesati enggak boleh deh kita di boleh tidak boleh deh asal Federal sakitnya tidak aku orang kami yang besar di Syariah kawannya Federal sakit harga boleh Berusaha saya sih waktu membaca itu agar bersihnya sakit setamu gaya di agama ini. Untuk kamu biasa kalau terjijil, tak siapa dijilai. Yoga kamu berusaha organisasi ini mulai dijilai. Iwaran kan biasa terjijil dan dari. Kamu akan tukar dema kita hal kami dijil biasa terjijil dan di. Kita barat tuan ini video pada sini jelasnya kalau mana tu. Ini bama yang jadi berarti sampai ke proses doa. Masa balik mana ini berapa kali jalan? Already Jerman nama itu berapa kali itu? Dari Turki yang dari mana? Masa nama dia itu di sini ada problem. Aku jual kerja wala jadi suku kayak gitu namanya post sekarang itu tikering mau sama yang kalau kita nyampe sekali kali dapat budget soal ini ada tidak bisa bisa ini ada sosial yang kita kalau tapi kita ada yang lain berbeda ini ada sosial di mana kita sosial media satu sosial media itu sudah kalau kerja mungkin basic approach kata Michael Lekako. Netanya Ethiopia sekarang የፖለቲካ ፓርቲ አለ ለምሳሌ እንደቻው ሲራም ተሮስ አይሉ ፓስተ ከዛ ላይ ብዙ ሶፋሊነት ካለው ምስራት ተፋቆ ለስልጣን የሚችሉ ፓርቲዎች አሉ ለደረጃ ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ ነው ኢትዮጵያ አሁን በጣም በብዙ በሰላም በኢኮኖሚ በብዙ መልኩ ሰዎች ኦፕሬት ያደረጉ ነው የሚገኙት ከዚህ ውጤት ኢትዮጵያ መቼ ትወጣለች ብለን ታስባለህ? Ya, kasih. Galatomi, gapi sedikit kita lahade ini berkata mereka dua nanti keren apa? Terlalu sih jowi pada wajar aja kalau topi masalah malah kalau tujuan terang dari sisi mereka nanti. Apa mau walau nggak coba dah gapi itu kan? Atur semua orang berdosa sedekah kita, fati sedekah kita kemudian kami kita kemudian. Kalau kita kami kemudian, ini satu tu, juta murah asal besar, murah sudah kamu, tagati bahkan 30 sih. Ada yang mana dia karena asbate gade kaso, same time aku gade aku berasa itu lagi itu provinsi nasional kita, mungkin aku semua tembus sekarang dia berkopi. Garumo dupe te halesa misota to te amo ese bodite ude to subara naga Afrika ti deve che si fa soldi mo la Afrika wa pa to ni penate nu fiawas ni funde da ke iso nur si auto berat ke kan da bole bata ini berat da halesa to amma da rumah abile sasa ni ka afora asi da semua orang asi beras ugas chota mal bale agate ikro dena hazur ka ho bata galto Yo voy a ganar con usted para recibir la información y la vida que faz a população de a toda a rede de tudo uma devia já uma devia uma moeda como de coisa botar na gana chamou uma lei que o biao mais era eu parece que agora tanto mais e para ter uma mais eu uma lei que fidelidade uma lei a dunia ini tidak terlalu onde você me iba agora vou uma para que a gente Sanga biar, agak betul timur kan berseri. Gafi nama kamu,
tartiiboo itti dhaaluuf uummanni biyya keessa kada tartiiboon sun ta'u maal godha wanti jira waan ta'e kaan maallaqaan kaan eegalisuun kaan abbaa godhan jechuun akka malee ta'u jedhamte yookaan biyya jedhamu jedhamu kada tiibuu maal godhu qabaa maal eegala bakka kan amma godhatu fara. Galatoomaa sarara irratti iddoo kudhan jedhaa jawaan jiraatu. Ammas Sagantaa torban kan goota. Inja ni barbaada arguma. Ini tokko Jawari. Yoo jiraate akkuma waa Oromoo irratti hojjete. Ofii fayyadu barbaada waan ta'eef isa sana dhiibbee akkuma duraasa dhimma Oromoo Oromiyaa irratti maaliif hojjete. Ini tokko Kalabata mootu yeroo ammaa kana uummanni keenya gammoojjii baalee ijoolleen akkuma namaa jiran namni bu'aa qabdanii gammoojjii baalee keessatti hawaasni keenya daa'imman keenya dhimma daangaa sumaaliif wal qabatee dhumaa jiranii waan kanarraa waan biyya tullee dhageeyye waan kanallee akkamitti barbaada. Kabiraa immoo hayyoota kanaan dura waliin dalagaa turte yeroo ammaa hedduun isaaniis faallaa dhaabbataa jiran argina. Kun maaliif ta'uu danda'e maaliif waliin haasaa qabdanii kontaaktii qabdanii maaliif waliin mari'attanii Oromoo Tigiree duratti maaliif waliin fuudhuu dandeenye jedhu kana kanumaan galatooma. Galatooma jawaan bakka nyaataatti tokkoffama ilaallisi baasee balaa ta'uu argine. Ani waan tolaatu yeroo lammataa fi akka shaashamaa ta'uu argine. Hangaaffii sirraan qabu. Wanni gaaffii sirraan qabneef gaaffiin baay'ee gaafatame. As keessaallee addunyaa irraa hojjetaa. Bakka Oromoon ka'ee urgee Oromoon itti dhufee dhufee urgee kanaan beekee jechuudha. Beekee dalqaan qabamee asii dalqamtee harka bineensaatti harkisi baasee anaan wanni sii jechuu barbaada. Wamadana. Tokkoffaa nu galmee seenaa irratti nama du'ee galmaadhaan achii gidduu nu barbaada. Kaawwatee nama kana booda jechuudha. Maal jedhama? Hayyoonni gurguddoon nuti sun utuu jiraatte maal akka nu gootu waan beeknuu fi du'ee seenaa darbe kan hin barbaadu. Namoota jiraatee maatii keenya keessa jiraatee bakka kana jiraachuu kiyya maatii kiyya fayyadee attis yoo jiraate nu fayyada. Kanaaf dubbee ta'ee obboleessi keenya si gaafate dubbee ati beekta biliis waggaa 13 Naayiroobii taa'ee darbee Naayiroobii irratti hundeessanii dhaabsi kiyya kana dhalatan. Hawaasa kanaa namoonni taayoo Johaar beekaa bakka Johaar jiretti waan kana boonaa jedhu hawaasa kana keessa aduun namni haadha kanaafi. Kanaaf taayoodhaaf boo ilmamaa fi gurguddaa walitti jira bakka itti jiretti uummanni dhufee jala deemaa eenyu bakka bu'a. Taayoo kee maali? Taayoo kee kalee oromummaa fi oromiyaa jettee kaatee haadha waa'ee Itoophiyaa nuti haasa'u keessaa kunimmoo Oromoo garuu asirratti sani waliin faalessu sanii ta'u gaaffii kiyya kana kanaaf bakka itti jireenya hawaasni waliin jiran bakka itti jireenya hawaasni waliin jiranii maanifestoon kee maali caasaan akka fakkeenyaaf dhaabbii siyaasaa ministeera fudhattee gaafa tokko waa ta'e nama bakka bakka buutu har'a ati Johaar yoo tuutee yoo ati dhattee yoo ati waa tokko taate namni Johaar bakka bu'u hin jiru. Kanaafuu kanarratti maal jettaa nama faamuutu kana boonaa itti fuuldura beeknaati yeroo isin dhufeenyu waliigaltee tokkummaa hayyootaatti jedhamoo waliigaltee tokkummaa Oromootti jedhamoo isinii kuni kan jijjiirama maali? Tokko gama kaaniinis dhaabni siyaasaa tokko hawaasa bira godhatee gaaffii uummataa irratti hundaa'ee siyaasaa gaggeessa. Wanti isin jirtan ammoo akka hooggansaati akka dhaaba siyaasaattis nuti isinii beekaa ta'ee kun jadi berbalik atau Saya jawab pada saat ini kalau
Sejarah yang dipakai Amerika terjadi beberapa kali Amerika dulu di sudah berlaku. Akan percaya kalau negara tersebut dari sesuatu itu karena makanya karena Amerika percaya terkait dengan kasus dari karena karena itu also kami dalam akan mengisi kita kamu Islam mengisi dari Islam itu when ada yang tidak seperti apa masa kamu berkata you outside the Caribbean or outside Canada is native butuh keras lah today to outside musuh Adi sekarang kita nak bertanya sebelum atau one thing kami dalam akan mengisi ada yang tidak kami tidak semua. Betul. Kami mati. Kalau saya kira ya luar akan saya bersedia. Kembali ya energi program kami. Pelagi ini itu luar saya. Itu saja yang lalu soal kas kita ambil lagi ya itu sekarang mulai corona kira-kira yang tu baca zimdina alen lana ia mana tu Ethiopia Kenya Egypt ከጅቡቲ እንደዚህም ከሱዳን የዘለለ ግንኙነት ከኤርትራ ጋር ተደርጎ ሌላው በ2018 ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ የወያኔ መንግስት የወያኔ ስርዓት የፌዴራል ሰራዊት ላይ የወሰደው እርምጃ ተመልክቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ቀውስ መጥቷል። በዚህ በተመለከተ በአማራ ክልል በአፋር ላይ እንዲሁም በትግራይ ላይ ተመሳሳይ የጦር ህዝብ ላይ ያጋጠመ ጉዳት አለ። ብዙ ጊዜ የትግራይ ሰዎች ጄኖሳይድ ተፈጽሞብናል ብለው ይናገራሉ። ይህንን እንዴት ትመለከተዋለህ? የመጨረሻው ጥያቄ በዶክተር አብይና በፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መካከል የአልጀርስ ስምምነት አሜሪካ ከ2018 ዓ.ም አብይ አህመድ መጣ ስምምነቱን ተቀብያለሁ ብሎ ነበር አብይ አህመድ። በጦርነቱ ምክንያት ይህ ነገር ሊሳካ አልቻለም። በአሁኑ ሰዓት ግን ነገር ሊሆኑ ተጋግቷል። በአሁኑ ሰዓት የዚህ የአልጀርስ ስምምነት አንተ እንዴት ነው? አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። dubartoonni asitti nama waliin waan hin dandeenyeef nama lama bakka teessanitti carraa isin kenna aborashida nama lama nama tokko dubartoota keessa. Yo aye roboti muta man wani ati refu dubachaa turte waa'ee gaspara razuutina ta'ee waa'ee duudha keessa bulee oolu irraallee dubbatu tokko nuti akka callee facaateetti biyya ormaa keessatti facaanee jira. Fakkeenyaaf ani waggaa 35 olii jiraa jechuudha. Noorz Ameerikaa kana egaa biyyaa ba'e waggaa 44. Wanni Oromoo jedhamu yookaan wanni Oromoo mul'ata akka hawaasaanitti ifii keenyaafuu warra sinyaana ta'uu deemu bakka tuquu qabnu ilmaan keenya immoo dubbii isaanii waa keenyee fi deemaa hin jiru. Kana keessaa hawaasa keessatti waan cimaa gargaarsi humna qabu hayyoota irraa Lubirraa sheekarraa nu barbaachisaa jedhee yaada. Harki takka dhiqee maal akka hin ta'u dhugaadhaa dhiifama gudha. Harki takka dhiqee maal ta'u gaspaaraa irratti haa jennu hajaamu kana nuti duwidaan agartee
isin cufaati. Biyyaafis dhaloota meetis. Ilmaan ifi dhallee warri keessaafuu biyya Arabaa jiru kan dhiiga isaanii gannaqee dalagatu ilmoo ifi dhalan dhulbatanii bakkaan hin ga'an. Dhaltee ilmoo qabatee afaanilaa himatu malee dubartiin akka gudeedni isiidha. Ala bulamu alatti waraabessi nyaataa jechuudha. Biyya yoo argatte guddisaniifis ilmoon sanaan beektu abbaallee beektu. Kasanii nuti qaabeetti Noorth Ameerikaa kana keessatti ilmaan keenya akka Obaamaan abbaa kiyyaanii dhaadha duraadhaan dhaadhata jiru hawaasni nurraa beeku. Kanaafuu wanni nu barbaachisu cimaa miti. Poolitikaa hunda keessaas laaqachuu eega biyya kana keessa dhufne wanne namni hayyuu bakka qaba, dooktarri bakka qaba, jireenyi bakka qaba. Nuti kana warra gaaspaaraadhaa akkamitti akkanatti facaastanii waanuma biraa malee dhuftanii hawaasni kun akkam keessa jiraa jechuun isinitti xiqqaatee isin jira. Kana wanni ijoollee waggaa hedduu fi wal beena bara baraan wal agarraa akka dhufuutu taasisanii arra hawaasni gaafaan ayyaantu afaan barsiisu amma Amora shida nu gaba. Jika mana No, it's long time. Sorry. Wanni nu barbaachisu nuti hayyoonni warri poolitikaafis poolitikaadhaaf bakka qabaadha. Warri hawaasa lafitti ijaarus kan ijaaraa. Nuti wanni nu barbaachisu faarma. Kanadaan faarmara barbaaddii namni keenya mana bitachuu faarmararra bobba'uu qabeenya horuu barnoota nu ja'a. Namni bisa dalagaa tuffachuu qabu dalagaa wal naquu dalagaa wal oolfachuu miti hawaasni gargar ce'ee jira walitti nu qabu nu barbaachisa. Kanaaf natti jabaadhaa horaa bulaa deemana. Contoh Katolikoma ama gaari paling kalian mangga Dewi Cina Jawa sendiri. Sekali. Ini tuh manggilnya juga. Sekali Ulf. Sendiri aja. Kedua, alih berusaha dia ulangnya. Burra kasih jodoh ke nomor berapa? Berapa mana mereka? Ada sih ini. Rabi ke kalau highway itu, loan deh, mungkin dan naga ada di situ, mana tuh dari dalam bulu. Biasanya dia kawan, lagi kawan dia itu, bisa jemput baru. Rahim raw pokoknya kamu mau kamu sudah jadi itu juga memang kamu ini ada beri dia nama itu Karakana ufti. orang itu ina dia boleh nasi Cina kok kalian kan masuk di jalan tu ada sekali jalan tu memang kok amma sekolah itu pun berlawan. Orang itu, zaman kita tulis, zaman saya di Aziz zaman itu, ini sebelum ini jajaban juga, ini memiliki, isi kali kawan kita lupa, anggali ragu nanti buat dia, sering menyaga begitu, malah itu Biasanya perahu masih di mulai berubah. Lalu mulai sampai di sini pun itu loh. Di sini timun, lo kalau nama ya di sini. Di sini timun lo pengen banget nanti. Untuk orang ini bukan lurus ke ini sunyi jalan ini sunyi. Negara itu, demokrasi itu, kacau. Itu yang ada dari kan. Itu kan dulu pada dia yang foto berarti. Foto itu sih deh. Itu kan itu jauh maju, jauh maju. Ada orang
ketika kau bukan biar dari tidak ada bukan dari darahnya saya macam orang yang di sini. Umat itu berapa tidur nasi kunci sih berapa? Berapa? Tahu ya? Kunci sih berapa sih berapa? Nanti berapa itu polisi? Barang mandi mau diatur soalnya ada tu. Buat kue ya, bukan sekolah. Dia bukan ada lembaga dan dia ada ini. Osok bukan ada siluman. Serang dia bukan serang emang bukan. Asal bersih lagi. Umat berlari, negara berlari bukan berlari itu. Asal kau pilih benci siapa lagi polisi menyebut. Ada siasa bubar dulu ada gitu. Ya ada hari itu betul apa jalan. Mana siapa? Wana mali di Indonesia juga cukup. Siasa juga boleh jual itu. Siasa pun boleh beri itu. Ya ada yang kabar itu apa? Mari kita mulai dari yang bisa kapan lo kabar itu. Malumah terkau kota, rakyat yang ada masyarakat yang kurang. Ideal untuk pesu, untuk pau yang mana? Ulmat cahaya, khidmat cahaya. Ulmat itu berbeda. Wan nerosan dua nama dan nanti modal. Teori malam kebataan dia hari. Oh siapa yang berjalan dia hari? No. Syarikat wajib orang hari ala ideal itu. Semuanya ada dia. Ubah ubahnya. Jadi yang jadi kursi malu mana dia hari apa pun saja. Hanya tu sih orang mungkin itu. Ini jadi kerja sosial. Nama asal sekarang jadi kira kira. Kira mani bola. Politika kira mani itu. Politika kira politik is art of managing society. Is art of advancing group of political. Kumi berbagai saja kan atau dulu. Kumi Malahan, kira itu, dua juta orang, bilang masih orang kamal deken, sangkai sangatnya dere. Bila ada orang yang dere itu bermasalah, namun tidak ada dere, namun tidak ada. Karena mengilah je, karena orang dere mengilah aja. Nama osoki sebut bilang orang orang kalian ini bermasalah. Modumma terkadang kau dia kesana dia stage itu anak-anak tu berkan. Lagi dia mai saya, lagi kau itu, kita, bumi, kursi power, lagi kau tinggal, lagi dulu boli, dulu apa ni? Apa lama tu apa anda? Apa lama tu lagi? Nanti kita tu, ini kita tu, that's how government runs. Umna को बांधना के बाद मेरे रहते हाली चीज बिल्कुल दूसरी umna मोटू मार जो पे हमारी बचत तो मोड़ते हमें संकेत से क्या बने हाली जी लाते हैं तो चुप चुप रहे लाते हैं बोला मस्जिद लाते मस्जिद में स्पोर्ट लगे बाद चुपाना लगे वो बाहर लोग टीम कर ता मस्जिद खाना वो गाड़ा गदा Allah seperti itu, untuk jalan. Kita nama juri kita baik, umnoran kita baik, umnoran apa pun sera isirna. Nika niaga ni salah pun, ini salah pasti. Orang ni, orang apa pun, orang jama, orang bisa apa apa, bukan kali biasa.
Ini mau orang bodoh kan orang kami. Mada rakyat ini uang orang sana benar. Sabun ini. Jadi orang kami ini. Lumayan kerja kita kan. और जरूर बच्चों के एक होता है जो बच्चे हैं सिर में गले से नमक ये अजेसा घुमावा कोई इसारे रवैया सारे आजकल के कपड़ा है सिर में गले से रवैया सारे आजकल के कपड़ा है मुझे मदद कर दे मुझे कुछ बताना तो ये क्या नफ्स के जारी सारे हम मानते हैं अगर ना इनको बोल आयो आपको ये ka हमारे से क्या वाला चलो हम तो बहुत ही छोटे दिन आज हम दूर क्या करती और कुछ क्या कर लागे हो हम मजदूरी करते हो पहले के या देखा मतलब ऐसा नहीं है बच्चे ने बोतर रखा है हम सर्टिफिकेट नहीं करती अब के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मामला है ऐसा हो कि उनका स्टेशन का पासा खबर नहीं वहाँ एक राम करने का करें वाअबुद atau kalau वाअबुद anti itu sudah sedikit berada itu berada jalan menjadi doaku akan berusia amanti pede kata malah tadi jalan ada amanti ada waktu syukur yang masih sudah ada dalam ini jalan kita mereka itu waktu kami pun jalan dalam kata siapa jalan ini siapa saja yang buat siapa yang sini itu pun saudara yang dia ulas dekat jalan ini itu juga anda aja rakam waktu di sini aja rakam anda aja rakam waktu itu mereka katakan jalan ini menjadi itu. Ega hajar se jalan waktu, karan sini hajar simbah berbatu simbah hajar sih kan, karan simbah itu, kalau mangga wabda itu, boleh menang, very important. Ada, itu kan behavior. Sebenarnya udah tuh itu memang kayak gitu lalu. Di makin marah orang lain, dia kata sih, Jerman kata tadi, Jerman nama tinggi. Kayak ada sih pas dia kata dia itu orang saya masih kah. Sebenarnya rumah itu kita sendiri makin berkuat. Zaman itu belum masuk. Wah, jangan masuk ke dalam. Jangan masuk ke makin ke dalam. Aku orang dia itu lagi begini cara berpikir. Apa boleh kita sebelum berpikir yang lain? Dia atau makin ayo lakukan. तो मेरी गाड़ी हो जाएगी निकल गया तो बोरी मचाए हो जाएगा ये रखे ना भी मराठा नहीं तो बेटा तो बिना जाएगी अभी देख वो हम उसमें कैसे जर्मनी की बकिया और नकाओ और उनका लेना लेके अब ये है ना बिया खाना मुझे क्या गाँव में सुन लिया है किधर गाँव दूर में दूर kamu mau pakai sama orang itu bisa ada pun cuma mau pakai jadi mana bawa tadi orang itu kalau kalau tapi naik uang di dalam kita juga ini ada bukan huge warga sekitar ni para masyarakat sekitar ni dokter orang itu kalau mau presiden orang bercakap aja lagi और तो किसी सदस्य को बुलावा करता है लेकिन वो तो ग्राम पंचायत से वो भी कदम को सदस्य को बोला मुझे कोई भी जरी एक ही चीज में तो मैं तो योरी बोलोगे कोई योरी को नहीं योर कोई एक ही तो कोई नीचे वाला अल्हम्दुलिल्लाह ये करी ये ना इतना योरी को इतना योरी को 2000 पोस्ट होता है 2000 अंदर 2018 अलग-अलग करता हूँ। ओकाउंट मानी जाए, अंदर आधा सेना को बहुत सिद्धू रेडी करते हैं। अन्नाप को कौन ले लेंगे?
Miliyon hanggang tadi udah keluar aman kita masih jalan. Anu ada kau ni, kalau iman dia nanti dia kamu kau, kakak itu kau dia nanti dia. Ada nanti orang lagi, Roh miliyon hanggang orang nanti, jujur. Orang amat jangan sampai terjadi. Amat bagaimana kalau mereka? Orang yang tidak ada. Aku jangan. Aku nama tu orang aku ini Indonesia tu ada dari itu dan apa? Aku jangan orang biar, walau itu luar dia semua dia semua kan, dia jadi semua kan mana kan? Kalau nanti dia kerja, kalau kerja, magala Malaysia ke sultan. Sana kasih. Minta aman dari yang mau orang ini. Aja atau kamu orang dulu yang baru. Aku tadi itu lalu mana? Maka dia maka Sufi kalian apa yang ada tu amat menguji tu. Asal bukan orang kafir mereka dijilid yang orang mengikuti nanti ini. Apa jamak? Fadiyo mengikuti kita kerana Hogan imamat tersimula. Zikre biaya bukti negara bisoma kita orang berbangsa mereka aman sih juga itu. Tak ada saya berkali. Namun ramai lagi. Ayo jalan manifesto beda manifesto. Mereka pun tetap ada dari ini zaman ini kita berlalu dulu. Sama ini sahaja, pokoknya ikhtiar dia butuh akademi ini. Dia sama ini apa, umat ini apa, Allah ini apa. Karena dia apa? Barang-barang berkali. Kadang psikologi kata umat ini apa psikologi kan ini dia butuh. Every time kita akan terlibat dari wah pokok tanah. Itu anak dengan anak nanti apa? Akan ikut. Pasti ikut. Kali ada dari mana? Naga pun nulli amma orangati amarati berkata peramu akan ada tu dari itu. Lah kalau mau pakai nulli berapa kerana tak betul. Kira-kira. Nulli kerana dibuat saya mau tafsir. Harar wali kayisu madato udah orang yang malah tu kan untuk kalau madai itu kan orang yang ada dia madai itu dia tinggal itu the first step madakan tiga setabu samboda madakan kayisu yang begini bukan dekat samboda gara ini mustahil recovery dia gesi recover kamu sini lah pada masa ini kan dia ini jam rekule mana itu karena ujian jam lahan tu ibadah tu kamu ujian itu uji semula dah satu itu tidak gara dagi apa nama dia Bagaimana seorang terus yang mahir penjualan, masa berapa ini melakukan, sorry, kita ada tiga kali balik sama. Ya mereka paspor malas pun, ulat tanah sekitar Indonesia jadi kami cek kerja bawa, wallahi itu keren dia asal. So, antara ini lah. ये क्या अगर अगर मेरे को बिजी होता है बदले में मुझे लोग सब प्रोग्राम कर रहे हैं तो ना इसके बाद लोग सामने आज बस वीजा लग गई तो वीजा वो सब ये नो लास्ट में जो लोन का था ना तो इसी मतलब सब करना है ना ये था लोग मंगल को माना ये ना कोई लोग जो कि क्या ये बड़ा कोई भी बने तो आप लोग क्या मतलब ስለዚህ በአንድ ሳምንት ይደርሳል
ኮኦርዲኔተሮች አዲስ ቡክ መሰንታሉ ያገኛሉ ለዚህ በቂ ብሎስ ከሶሻል ሚዲያ ውጪ የሚሰራ ካለ ለሶስት ዓመት እኮ ከሶሻል ሚዲያ ውጪ መሰራ ነበር። ስፖርት ብቻ ስራ አልነበረም። ብዙ ማደራጀት ብዙ የመገንባት ስራ ስራ ነበር። በሱ ወጣት ተባለ ተበክሮ ሲል ብዙ የሰራ ስራዎች አሉ። አንድ የሰራው አንድ ከተራቸው የፖለቲካ አመራሮች የፖለቲካ ቡድን አሉ ምክንያቱም በስራቱ ከስራቱ ያሉ አትሊስት ጦርነት መቆም አለበት ሀገር አደጋ ላይ ነው ብለው የሚያምኑ ከሁሉም ብሔር ካሉ ጋር በአካል በቀጥታ እየተወያየን ጊዜው ሲመጣ ፈልጎ ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ችግር በደዋል ይፈታል። የኢትዮጵያ ችግር በኦሮሞ ይፈታል ብቻ ይፈታል። የኢትዮጵያ ችግር በፋኖ በኦሮሞ በህዋት ይፈታል። ጋቢ ያቁ ማለት አሻግራቸው ያለ ደግሞ በጣም ነበር ታውታው ወጣው አሻግራቸው ማንንም ግለሰብ ሀገርን ብቻ ታወጣ ማንንም ግለሰብ ሀገርን ብቻውን ወደ ሰላም ለመመለሳችን ወደ ሞራል ማሻገር አንድ ግለሰብ ግሪ ከተሰጠው ቀበሌውን በሙሉ ማቃጠል ይችላል። አንድ ግለሰብ የፖለቲካ ስልጣን ላይ ያለ ሀገር ማፍረስ ይችላል፣ ህዝብ ማባላት ይችላል። ይሄ ጋር ያያል ብቻውን ጦርነት ማቆም አይችልም፣ ሰላም ማስፈን አይችልም፣ ሀገር መገንባት አይችልም። አንድ ግለሰብ አንድ ፓርቲ ብቻውን አይችልም። በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ገባችበት ሙጥጥ የፖለቲካ የጸጥታ የኢኮኖሚ የዲፕሎማሲያዊ ቀውስና ውድቀት አንፃር የሁሉም ትብብር ይጠይቃል። ብቻዬን ይሄን አደርግላችኋለሁ የሚል ሰው ካለ ያ ሰው ነው ሌላ አድርግ ነው እሁን መጥራትና ማስወገድ ያስፈልጋል። ግዴታ ትብብር የግድ ለዛ ትብብር ደግሞ የተወያየ ነው። ችግሩ አየህ ፖለቲካው ትንሽ ሰከንድ እያለ ነው ጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ ስነት አለ ኢታታ ሀምፕሊ ኢምፓክት ኦፍ ፒፕል አሁን ሳይሆን 2018 2019 2021 ድረስ ኦልሞስት ኮሌክቲቭ ሳይኮሲስ የገባ ነው የሚመስለው። እብደት ነበር እንደዚህ ኦረኛ ነበር ነው በለው ፍለጠው ጣለው ውጋው ነው ጣለው ወጋ ነው ቀጠቀጠው በየቤታችን ጎዳን የዘንድሮ የዚህ የመክሰሳ ጦርነቶች ከዚህ በፊት ያሉ ጦርነቶች ለየት ያሉ ነው። የድሮ ጦርነት ኤርትራም በረሃው፣ ሶማሌ ክልል ከኦጋዴን በረሃው፣ ኦሮሚያ ላይ ባሌ የባሌ ቆላማ አካባቢ ያረቄ ቆላማ አካባቢ በወለጋ በኩል ፏቲ በቤዲ አካባቢ ገዛዎች ቆላው ነው። የአብዛኛው አካባቢ አንዱ ከመቶ የሚሆነው ቀጥተኛ ተጎጂ ያለበት ጦርነት ነው። ቺን ነገር ነበር ዲሞዞ ነበር ባዛኝ አማጂ ይደግሞ መንግስት ይደግሞ አሁን ለጦርነት የተካሄደ ያለው ጦርነት ዛሬ የተካሄደ ያለው ወለጋ ፈርታይ የሆነው ሴትን አጣከኝ ነው ማቋሪ ላይ ሸዋ ላይ አርሲ ላይ ጎጃም ላይ ጎንደር ላይ ወሎ ላይ ይሄ ያለፈው ኢኮኖሚ ላይ ተቆርጦ ዘሎታል። ህዝቡን አለይቶታል። ሞትን በየቤት አስገብቷል። የሳይኮሎጂካል እና ፖለቲካል ስነት ህዝቡ እየመጣ ነው። ፖለቲካ ኤሊት እየመጣ ነው። ድሮ በጣም ጦረኛ አክራሪ የነበሩ ሰዎች አሁን ተባባራቸው ካሊ በስተቀር አንድም ሰው አላየሁም። ጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ ይቀጥላል አሁን የለም። እሱ ብቻ አይደለም። እሱ እንግዲህ መልሶ ነው በፕሪቶሪያ በኋላ ተመልሶ ሀገር ሸገ በጦርነት ጀነራሎች እኮ ናቸው። የጀነራል ስራ እኮ መዋጋት አለ ማለት ነው። ጀነራሎች እኮ ናቸው። በቃ ምን ይደረግ ጦርነት ጀመረ አውዳኒ አክሳሪ አያዋጣም። ነገሮችን የባሰ አወሳሰበ ነው። ሀሳብ ገኝ ያሰበው ይሄ we learn the hard way, the most painful way, because we destroyed our people, we destroyed our country. Now we are learning. በራሳችን የራሳችን እያጠፋን ነው። ሰው ተረፈ therefore we are talking. Number 1 agenda peace of the country, restoration of peace.
ጦርነት በአማራ ክልልና በኦሮሚያ ያሉ ጦርነቶች እንዲቆሙ በትግራይ እንደገና አዲስ ጦርነት እንዳያገረሽ መፍራት ከዛ ቀጥሎ እርቅ ሊሆን ሪኮንሲሊየሽን ከዛ የፈረሰውን ሀገርና የዳሸቀውን ኢኮኖሚ ሪካቨሪውን ማስገባት መገንባት መፈለገ ዛን ፈጣሪ ከረዳ ከኒ ዘንድሮን ተቆጥሮ ሶ what that we are talking most of them የኔ ትንሽ አድቫንቴጅ አለኝ I thought everyone talked to me ባይስማሙ ማናገራቸው ሁሉም ሰው ያናገረኛል ሰው ያልኩት ነው በኔ ጋር ተዋልከታ ሌሎችም ይዟል ይሄ መንግስት ተቋም አይደለም በእንደለ ኢትዮጵያ በፈስ አብይ ነው የሚደረገው ከዚህ ኦርነት መቀጠል ይፈልጋሉ ማለት ነው አንድ ጀነራል ወክሎ ኦርነት መቀጠል አለበት የሚል የለም አንድ ሚኒስቴር የለም ምክንያቱም ኢኮኖሚ በዚህ ላይ የማማት ነው ያለው ሶ that's what we're taking place ፓሪዮ ካሉይ ቢኖር ምን ያደርጋል አዎ ፓሪዮ ምን ያደርጋል ተወዳድረው እኮ ተወዳድረው ፓርላማ የገቡት በዚህ ነው ሶ ፖለቲካል ፓርቲዎች ተወዳድረው ሰገሌ ፖሊሲ አብራሪ ፖሊሲ ለማቅረብ አሁን የፖለቲካል ፓርቲዎች ይሁን ግን ዞሮ ባንኖሩ ያላቸው በጣም ልዩነት ነው ከዋና ከተማ ውስጥ የተመሳሳይ በዛው ነው ባይዘው መንግስት ነው ይችላል በተናራ መመሳሳይ ጎንደር ላይ ከባህር ዳር አዲስ አበባ ወጥቶ እዚህ ነው የሚመለሰው ታዲያ ይሄ ወጣላ ኦልሞስት ኦርነት ባለባቸው ሁሉ ያሉ ፕሮጀክቶች በሙሉ አዲስ አበባ ነው ታዲያ ይዛል አንድ ቤት አንድ አቆም ቆመ የኦሮሚያ የአማራው አብይ አዳኒ ደወሉ የአዲስ አበባ ኮርስ በራሳቸው ተካተሉ ቆይታዩ ዱሮ ማለት ነበር እዚህ ከቆይ ይነሱ ጎንደር ላይ ነው አሁን በጣም ተከፋ በዚህ ጋር ደረራው በዚህ ጋር አዳ ይታሽራል አይደለም ተቃዋሚ ፓርቲ ገዢ ፓርቲ ይሄ ከላይ አሳምሮ የሚያደርጉ ኮንቬንሽን ማለት ሰናንሴል አሁን ከማለት ይፈልጋሉ ዝም ብሎ ለማስተሰር ነው በስተቀር ከሁለት ሶስተኛ በላይ የኢትዮጵያ ክፍል ምርጫ ማካሄድ አይቻልም ፈልሶ ተቋም ፈልሶ አማራ ክልል ትምህርት ቤት የተባበሩት ዋሰብ ይከራል ኦሮሚያ ውስጥ እንደዚህ ሶ ለኔ ፖለቲካ ፓርቲዎቹ ኮንቲኒ ኩኪንዳ በት እንድንወጣ አሪያስቲክ ኤክስፔክቴሽን ነው ከዚህ ጋር ያየ እታው የሚያነሳው ጉዳይ ነው አንግላ ናው ለሰባታ በኤርትራ ጉዳይ ከፍተኛ ጦርነት ላይ የኤርትራ በጣም ተቆጣ ግን በኤርትራ ጦርነት በየቤቱ ተዋልቋል ይገኛል የውስጥ ያለው አለቀው ይዘን አለማና ይሄ ይዘን ዘራም የሙስሊም ነው አውደራቸው የሙስሊም ወይ እዚህ እንኳን አይደለም እዛይ ልጅዎች አባታችሁ ሊብሮ ነው ሶሻል ሲስተም ኦሮሞ ነገር ተደረጋለው ተሞክሮ ይጥታ ማለት ኢኮኖሚክ አውትካም ያው አንደኛ ለምን ወርቆ ገባን ነው ነገር ውይይት ተደረገ በኢትዮጵያ ስራ በኢትዮጵያ ተራራ ነው ሙራና መንግስቱ አባላና ወደማለ ይሄ መለስና ኢሳያስ አጥታ አሲም ነዚህ ነበር አጣው የሁለቱ ጉዳይ አላማው የሚደረገው ተቋማዊ ሳይሆን በግለሰቦች እና ፓርቲዎች ላይ የሆነ ተባጠረ 5 ላይ ወርቆ ገባል
ከዛ የሚደረውን ቁስል ሳናድነው ሪከቨር ሳናደርግ እንደገና ያለው 2018 ለመን ናቸው ሁለቱ በተለያዩ ለመን ነው። ፕሊዝ ዱ ኖት ሜክ ዘ ሚስቴክ ማለት ዲሳይድ ሌት ኖት ሜክ ዲስ አ ፐርሰናል ኦር ፓርቲ ሪሌሽንሺፕ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ስር ነቀል ውይይት ድርድር የሁለቱ ሀገሮች ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በተቋም ላይ በህግ የተመራ ሙቹዋል ኢንተረስትን አድቫንስ እያደረገ ተባበረ ግሎባል ኢንቨስትመንት ያን ፖሊሲ ያደረጉት አዲስ ኮሚቴ ለመፍጠር አስመራ በአዲስ አበባ በመቀሌ ተናንዶ ይወር ለምን እንዳትናገሩ አሁን ደግሞ ግማሽ መቀሌ ነው አስመራ ሊወጋ ይገኛል ኖ ዋይ ሁለቱ ሀገሮች የሚያዋጣው ሲሪየስ የሆነ ኮንቨርሴሽን ተደርጎ በተለይ ደግሞ በኢኮኖሚ ትብብር ላይ ያነጣጠረ ድርድር ተቋማዊ የሆነ አንድ መሪ ወጥቶ ሲሄድ የሚለወጥ ሳይሆን ዘመን መለቀየር ነው ወጥቶ የሚያገባ ሳይሆን ተቋማዊ ግንኙነት ሊኖር ይገባል። የማይሉ በአካባቢ ላይ በተለይ ሶማሊያ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ የአንድ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ናቸው። ኤርትራ እና ኢትዮጵያ ስቴከር ላይ የሚያደርጉ ለምሳሌ ይሄን የሚያደርጉ ስቴከር ላይ ነው ነው ሊሰጥ ጠንካራ ማህበራዊ ስራላቸው ጠንካራ ኢኮኖሚ ስራላቸው ትግል ስራላቸው በኢትዮጵያና ኢኮኖሚነት እንደ ኢትዮጵያና ጅቡቲ ሱዳን እንዳየው ካሰበ ስቴክ ነው ከዛ በኋላ አሁን ሰው ሲቆይ በሙሉ ውይይት ያስፈልጋል። let's make sure they don't grab us another war. ምክንያቱም አሁን እየተደረገ ያለው መቀሌ የታልቢካም ብሪዲንግ ግራውንድ ኮምፒቲሽን የተሰራበት ነው። እዛ ላይ ያለው ነገር ከፈነዳ ሁላችን እዛ ላይ መጠቀቅ ያስፈልጋል። የአልጀርስ ስምምነት ሲምናስታ አብይ የአልጀርስ ስምምነት በረክ በረሬው ያው ማተን ሀከት እንደማ ቤካ ዱርፋንዳ የዱር ሲጃለዳ የዱር ቦስተኒ ደረኒ ከቻላ ወልቦስና መገረመች ይውለል Fattere sotto Jawad, maka dura refleksi deh kitab kali juga, kitab ini dolar berapa berapa juga, berarti tidak kali kalau kita sendiri di luar kita, kami tidak cuma terceru, nama punya kajian kabau berenda, abalu ram punya, karatan ram punya, ira ram punya, basi ram punya, itu kan, karena nama punya kajian kabau sebaik ira ram punya, nama punya nasi sebaik nama kuda jalkaba asfel asr saw የመጀመሪያ እዚህ ሰው ያዘ ሰው እጅ እንሰጣለን የመጀመሪያ 10 ሰው አቦ ተፋን አብሪ ዘጋግተው አስር ሰው ለምን ወደቀ ያባሽ አይለን ታይዳስ ለካይ ትዳል አንብያ ጋር Ready, boss? Born ready. Detika Tokoha, literally Detika. አንድ ደቂቃ ብቻ የሚሰጠው በአንድ ደቂቃ ውስጥ ሰው መልዕክቱን አስተላልፎ ወዲያው ያወራል። መቀጠል ይቻላል። ማመድ